Nshuti bakunzi ba radiyo na televiziyo Ubwiyunge turabashuhuje. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Mugwaneza Rafiki. Aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ukwakira, ingabo za FRN zagabye igitero gikaze ku birindiro by'abasirikare b'u Rwanda maze bakwira imishwaro. Polisi y'igihugu cya Uganda iratangaza ko umuntu umwe yapfuye, abandi 3 bagakomereka nyuma y'igisasu cyaturikiye mu kabari gacuruza ibiryo. Mu mikino, ikipe ya Motema Pembe yasezereye AS Kigali mu marushanwa ya CAF. Liverpool itsinda Manchester United, naho Real Madrid itsinda Barcelona. Amakuru ku buryo burambuye. Kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ukwakira, ingabo za FRN zagabye igitero gikaze ku birindiro by'abasirikare b'u Rwanda maze bakwira imishwaro. Amakuru dufite aturuka mu karere ka Nyaruguru aho iki gitero cyabereye aravuga ko iyi mirwano yatangiye kuva isaha ya 11, aho ingabo za FRN zaguye gitumo abasirikare ba RDF b'u Rwanda maze bayabangira ingata. Nubwo aya makuru tukiyatohoza neza, iki gitero kibaye mu gihe haherutse kuba ibindi bitero bigera kuri 2 byagabwe n'ingabo za FRN intarumikwa ku itariki ya 13 n'iya 14, maze ingabo z'inkotanyi zitakaza abasirikare 5. Nk'uko umuvugizi w'ingabo za FRN Steven Tambura yabibwiye radiyo na televiziyo Ubwiyunge, ku itariki ya 13 ingabo z'inkotanyi zari ziraye maze intarumikwa za FRN zibagabaho ibitero ziturutse imbere mu gihugu, maze abasirikare 5 b'u Rwanda barahagwa, abandi birukankana amasasu mu mibiri yabo batabaza. Steven Tambura akomeza avuga ko bukeye bwaho nabwo intarumikwa zasakiranye n'ingabo z'u Rwanda, maze abasirikare b'u Rwanda 2 barapfa n'abandi benshi barakomereka. Leta y'u Rwanda yo ikomeje kudatangaza aya makuru mu rwego rwo guheza abaturage mu rujijo. Gusa umuvugizi wa FRN we avuga ko umugambi wo kugaba ibitero utazahagarara. Polisi y'igihugu cya Uganda iratangaza ko umuntu umwe yapfuye, abandi 3 bagakomereka nyuma y'igisasu cyaturikiye mu kabari gacuruza ibiryo. Amakuru dukesha BBC avuga ko umuvugizi wa polisi ya Uganda Fred Enanga yatangaje ko abakekwaho guturitsa iki gisasu bari abagabo 3 baje mu kabari gucuruza ibiryo biyoberanije nk'abakiriya. Umwe muri bo bivugwa ko yari afite ibintu bitazwi mu gikapu cya parasitike yari yashyize munsi y'ameza. Mu butumwa bwo kuri Twitter, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko abaturage badakwiye kugira ubwoba. Ati, tuzatsinda ubu bugizi bwa nabi nk'uko twatsinze ubundi bugizi bwa nabi bwose bwakozwe n'ababisha batubaha ubuzima. Iki gisasu gituritse mu gihe hashize icyumweru leta y'Ubwongereza isohoye itangazo iburira abaturage ba Uganda ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Mu mikino, ikipe ya Motema Pembe yasezereye AS Kigali mu marushanwa ya CAF. Liverpool yo itsinda Manchester United, naho Real Madrid itsinda Barcelona. Kuri iki cyumweru habaye imikino itandukanye yaba mu marushanwa ya CAF
ndetse no muri UEFA Champions League. Mu mikino umukino wari uteganyijwe ndetse utegerejwe na benshi, ikipe ya Real de Madrid yatsinze Barcelona ibitego 2-1 iyisanze iwayo. Real de Madrid yafunguye amazamu ku munota wa 32 ku gitego cyatsinzwe na David Alaba ku mupira yahawe na Rodrigo. Nubwo Barcelona yahererekanyaga umupira neza ndetse ikanyuzamo igasatira, ntibyabakundiye kubona igitego kubera ubusatirizi bwayo butari ku rwego rwiza. Mu gice cya kabiri Real de Madrid yinjije igitego cya kabiri ku munota wa 3 w'inyongera. Iki gitego cyatsinzwe na Lucas Vazquez. Igitego cy'impozamarira cya Barcelona cyaje gutsindwa na Sergio Aguero ku mupira mwiza yahawe na Sergio Dest, kikaba ari nacyo gitego cya mbere uyu munya-Argentine atsinze kuva yagera muri iyi kipe. Uyu mukino wanahuriranye n'uwahuje Manchester United yari yakiriye Liverpool, maze Manchester United bayinyagira ibitego 5-0. Iyi kipe ya United yatsinzwe igitego cya mbere ku munota wa 5 gitsinzwe na Naby Keita ku mupira mwiza yahawe na Mohamed Salah. Ku munota wa 13 Diogo Jota yatsindiye Liverpool igitego cya kabiri nyuma yaho ba myugariro ba Manchester United bagonganye ku mupira wisangira. Keita awuhereza Alexander, nawe awucomekera mugenzi we awusunikira mu izamu. United yaje gutsindwa igitego cya gatatu ku munota wa 38 nanone na Mohamed Salah ku mupira mwiza yahawe na Naby Keita. Ku munota wa 5 kuyongerewe ku gice cya mbere, Liverpool yabonye igitego cya 4 cyatsinzwe na Mohamed Salah. Igice cya mbere kirangira ari ibitego 4-0. Mu gice cya kabiri United ntacyo yahinduye kuko yakomeje kurushwa cyane ndetse iza gutsindwa igitego cya 5 ku munota wa 50 gitsinzwe na Salah. United ku munota wa 60 yabonye ikarita itukura ubwo Paul Pogba wari winjiye mu kibuga asimbura yakandagiraga na Naby Keita, bagahita bamwereka ikarita itukura. United yashoboye kwihagararaho mu minota 30 yakurikiyeho, ntiyatsindwa ikindi gitego, birangira uyu mukino yawutsinzwe ibitego 5-0. Naho ikipe ya AS Kigali yari ihagarariye u Rwanda mu mikino ya CAF Confederations Cup yasezerewe na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, itsinzwe ibitego 4-2 mu mikino yombi. Kuri iki cyumweru AS Kigali yatsinzwe ibitego 2-1 ku kibuga cya Martyr i Kinshasa, byiyongeye ku bitego 2 yari yatsinzwe i Kigali 1, birangira isezerewe aya marushanwa. Nshuti bakunzi ba radiyo na televiziyo Ubwiyunge, naho amakuru yacu tuyacumbikiye, reka tubibutse ingingo zari ziyagize. Kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ukwakira, ingabo za FRN zagabye igitero gikaze ku birindiro by'abasirikare b'u Rwanda maze bakwira imishwaro. Polisi y'igihugu cya Uganda iratangaza ko umuntu umwe yapfuye, abandi 3 bagakomereka nyuma y'igisasu cyaturikiye mu kabari gacuruza n'ibiryo. Mu mikino, ikipe ya Motema Pembe yasezereye AS Kigali mu marushanwa ya CAF. Liverpool itsinda Manchester United, naho Real de Madrid itsinda Barcelona. Nshuti mwari mukurikiye aya makuru, turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mugwaneza Rafiki, naho utaha.